Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng HSPDP kan pelong da ke seminar banyak keren yathir halor ke jingdawa Khasi States badia ke seminar on pelong ha kasantrik uno opera arhaja alpuar hadenem hall. Ha kani ke seminar kinong ishimenta ha ka jingkren kilong Professor LS Gasa ubadai retired Professor Jokanehu baduba Robert Jun Kharjarin ubadai advocate badha ka ju kapor uno yalam seng bahlang. Ha ka jingkren bat kilat pathai khobor u president ka HSPDP youth wing uba sandon dor in tathiang ula penbanaru ya kiwei pat kirai kiba ka jingalang jong ka CEC ka youth wing kilashim. Kabanikong kolongba ngilaya penbana bangin pisna kawi kayeng hante po moblay. Tika report menta sepi upat ba kolongba ngila dep ban pisna ya kayeng hante po moblay. Abasa menta kolongba nginyo ban pleno ban IT siya katu kalong diin kabadi hok ban yok nyaka te ngilay bu ya katarik kalong arpo tarik ubenai ubakat ar hajar arpo ar bat haka juga por kanlong kum ka Christmas present siya katu kalong diin kabaan ngilay ya krenru haka bay bat kata ka enrollment drive kabangi ngilapan banan na kuwi ko por siya kuwi pa. Kabas ngo tunat kalong. Kadi ka enrollment drive ke jongi menta, kalapoy si kabenta kabangin laban mundur. Ka jingkiu ha kabedi bat ka jingrung ki jongi di samna si party ke jongi. Kalaktam ya kasan hajar aspatam. 5,200 plus youth are joining the party. But kabakam tunat kalong ba wat kini ki kun samla ki jongi. Kepada nak kita lain ukra polo bat keleng juga sosial kila pai khamat sekali ke parti ke jami ban alor kata kini ki samla ki balaya pai sekali ke parti ke jami ka pen I ba kimdi tagi kena handre ki deiru ki riurang ba ki badon haki profession ki mo pair la kalong haki medicals la kalong haki academics ke jongki bat kum kita ki don haka parti ke jami te kabalan ngila penbena ba ngila shimya karai haki penaki bladem ban penlong daka isi competition hakabedi baka Khasi Jaja State ka basmotana kalong baki babun bagi kon samla hamtam ki samla puli ki jongi kilayo bani shimenta hakabedi bat kanika isi competition ka basamata kalong basatang bangin ai ke kusnam bat ban penbena ya kata te kabakam snow tenak cucu an yetu epi hakabedi berkedik isi competition kolongba ki kon samla ki jongi nang tei na than kaput ki along very much interesting ba ban yeshim banta ban tip ke ai kani ke Khasi Jaja State ke jongi nalo kata ngile krenru ba Ong tang bangin kut tang ban supentho tang daga isi competition sepang kani ka Khasi Jaja State na kalian jong ka youth wing jong ka party ke jongi ngila sim ya karai ban penlong sendon da ka seminar hakabe dei bat kani ka Khasi Jaja State ke jongi bat hakani ka seminar ngin penlong hangtei hapo dinam hall ha ka santrik jong uni bunai December ar hajar arpuan ban ngila bo ru ye ki resource person hangto Kumba pipitip I Dr. LS Gasak Wayna ki crowd perkap joka judgment review ke jongi budairu haga juga por retired professor nanti napor nehu but ugalong well versed bahabat kani ko topik jong ke Khasi Jaja State nalor kata don pat sawai samla rangba ubadai advocate social activist samla Robert Jun Kharjarin ubanya dan langkum resource person hagate ke seminar kejongi. Te kita ki bangi ngilarai kum ke HSPDP central body bangi layo banekren hagani ke CEC kejongi menta kanok paisngi.